Ja sam žena koja je pročitala Malog princa. Danas vam priča o jednoj jednostavnoj istini. Posao može biti čist, tih i efikasan. Ovo je naš junak priče, Lonkin CPD 35. Robustan, pažljiv i dizajniran da radi sigurno i tiho. Ruža nas podsjeća da ljubav znači brigu. Prelazak na struju čuva vazduh i budućnost naše zemlje. Električni motor donosi snagu i efikasnost. Manja potrošnja energije znači manje troškova i čistiju okolinu. Lisica mudro kaže, suština su troškovi i vreme. Električni viljuškari su danas pouzdaniji i znatno jeftiniji za održavanje. Brojevi ne lažu, realna ušteda kroz 10 godina može biti oko 10 miliona dinara. Isti rad, manji trošak, veći profit. Kralj nas uči da visoka cena nije isto što i veća vrednost. Lonkin daje performanse po boljoj ceni, bez buke i bez suvišnih problema. Biznismen računa, leasing i zelene subvencije čine prelazak praktičnim i često bez početnog izdatka. Mali princ je zaključio, ovo nije samo lep izbor, to je pametna dugoročna odluka. Zatražite test vožnju i računicu za vaš posao.